nganza kwethu ke namanje ke ngicela ukukhalisa isizwe sawuphonga namageba ngicela ukukhalisa isizwe sama Afrika wonkana ngivele ngikhala nami njengawo wonke umuntu kodwa ke angikaze ngikhale la kungizwe online emveni kokuthi ke kuhambe insizwa eyingqwele ngadlangadla insizwa inkosi yamakhalathi lapha ke uKKK lomfana olimazwe lapha ke Florida emveni kokuba ke lapha kade ejayibule ezokuqala ngqa emveni kwesikhathi eside engize la eThekwini emveni kwalokho mayisefikile ke Jabule lapha eYuko emveni kwalokho kwasicacala ukuthi ke uhlaselwa abantu bamdukula baphinde badukula nomngani wakhe bafa bobabili bahamba emhlabeni lokho kwaba buhlungu kakhulu kwiNingizimu Afrika kodwa engaqinisekiseka kubantu baseNingizimu Afrika okubuhlungu nokho ukuthi since we never had justice kaSenzo Meyiwa, we never had justice abantu abaningi kunemndeni namhlanje ekhalayo engadumile engaziwa futhi engakhalelwa on public platform engakaze ithole ijustice imndeni yawo eyalahleka yadutshula nasemateksini kuyenzeka lokho ngatholakala ijustice is either imali isuke idlala umnabana belapho noma ubuqili noma ungabi neqiniso lokho namhlanje sisasho sithi kuyoba nzima kakhulu ukuthi kutholakale ngempela ababulali baka AKA nokuthi kusoka kuphi abantu bogcina ngokudliza njengoba kade ngikhuluma ngedliza bogcina ngokudliza becabangela ukuthi ngenze ngoba ukuthi ngenzeka kubo ukuthi ngoba umhlaba usawalawulwa imali ipolitiki namanga ngizike umndeni wakwaForbes umndeni waForbes ungathi ngempela ke ungalala ngokuthula nabo bonke abalandeli be-hip hop lo mfana ube umfana nje waziwa ngobuhlaza eyaziwa ngobushinga engancenga umuntu odabula uCassper Nyovest lo short wase Northwest ukuqhumisa ngempama ngabantu abazalwa ubusizwa kwalo babezayo kodwa futhi ubekwazi futhi ukuthi aphinde azehlise azazi ukuthi artist leyo nto leyo ke ibaleke kakhulu ukuthi umuntu njalo ngoba sonke sinobuhle bethu nobubi bethu akho soka nomnasici ulalo ngokuthula mfoka KKK.